Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу Талас элинин тургуну жана биздин каналдын подписчиктери. Мына бүгүн ошо Таласта болуп өткөн кошкорлор выставкасын ушул жерден сиздер көрүп аласыздар. Кандай кошкорлор келди, бою канча, веси канча жана башка аукцион болуп кошкорлор канчага бааланды. Ошол жөнүндө ушул видеодон көрүп аласыздар. Андыктан биз менен бирге болуп ушул видеону аягына чейин көрүп лайк басканды унутпаңыздар. Абды Мусаев Нурсултан. Cizceti 500. Az koytunuzlar abi. John 8 180. Yetişleri bir. 92 jarım. Büyük koçkarı şöyle Nursultan Mirza'nın Kahraman attığı koçkar. Karnada'nın oğlu, Karnada oğlu Kahraman. Akmat Aliyev, Aybek değer turumuzda. Cizon'daki 500. Akmat Aliyev, Aybek dayatırımız. Ondan keyin Çegebayev, Edil dayatırımız. 92. Akmat Aliyev, Aybek Nasarrak kattı koçlarını. Akmat Aliyev, Aybek. Akmat Aliyev, Aybek Nasarrak. %11 500. %11 500. Doksan. Tokoyev. Murzar dayatırımız hazır. Çegebayev, Edil Skala. Çegebayev, Edil Skala 98 salmalı. Çegebayev, Edil Skala Koçkorlu'nun keçkası. $98 500 98 500. Tokoyev, Murzar dayatırımızlar. Alimkulov Maksat. Alimkulov Maksat'ın koçkoru çıktı kalsır doğru. Alimkulov Maksat. Boz sattı koçkoru. Salmağı
Tuз koyasıdır. 149 salmalı. Beş sattı Koçkor. Metr kış boladır. Valla metreden kış İyi ev taktık. İyiyim lan iyiyim lan. Metrdi tigirek kıvaysar. Atlettirik kıllar. 98. Ekseler kalkabilirsin. Lider boladır baka. Rahmat. Lideri. Vez kança oldu Murat? Karabure rayonu Göksoy ayırılan gelip oturup düşünülü maksat ağabeyim Gerkules. Adres nerede? Gerkules attı. Gerkules. Gerkules. 111.500 salmağı. 111.500. Любимов Иван dayar durumuzdur. Rıjıklı dayarlap durumuzdur. ...94. Ne bra? Alat kozdur kalsın. Rahmat. Любимов Иван Рыжик. Любимов. Иван тақсырда Қошқор баға баштады, Құдай берсе. Құдай бұйырса Арашанды Сашаларда, Сергейлерді бағат деген ниеттебіз. Ендігі жылдары Майклдар алып кете баштаса соны болса эле. 110 салмағы. 110. Рыжик. Айтматов Асылбек даяр тұрыңыздар. Мырзахматов Айбек, андан кейін Асылбек. 93. Айтматов Асылбек. Айтматов Асылбек. Мончок. Мончок. 114. 114. Doksan üç.
Кийинкиси Мырзакматов Айбек Граф аттуу кочкор. Садырбеков Нияз даяр туруңуз. Каштан точка анан кийинки кочкорлорубузду катары менен жазылган заявка менен кетириңиздер. Граф Мырзакматов Айбек 132 500. Граф Садырбеков Нияз биринчи Каштан анан точка анан кийинки кочкорлорубузду даярдаңыз заявка менен. Токсон жети. Kulak, başlar şu görsün da. Kayaktıkı bayke. Gorot. Садырбеков Нияз Каштан бул? Садырбеков Нияз Бакайта Az bir müddü. Okey, bir müddü az. Bu falstart tamam. Az no. Садырбеков Нияз Каштан 84 жарым. Кутберди, дайындаnsın. Дайындаnsın. Алып келіңіз. Акматалиев Айбек. Экстерьерге алып келіңіз. Тосматов Айкөл даяр тұрыңыз. Акматалиев Айбектен кейін. Алдыңыздарда Акматалиев Айбек мырзанын кызыл аттуу кою 73 салмагы. Тосматов Айкөл даяр тұрыңыздар. Айкөлдөн кейін Шықыралиев Нарымбек ағасы даяр тұрыңыз. Сексен жети. 87. Экстерьер. Тосматов Айкөл ағасының қызыл атты қойы алдыңызда. Boy qancha oldu boy? Тосматов Айкөл қызыл. 73 салмағы. Seksen beş yarım. Şüküraliyev Narınbek. Eksteriyere alıp geliniz bakın. Ha, görüp açtı Rafa. Şüküraliyev Narınbek. 88 salmalı. İyi
89. Миллиондун туган эмески. Birinci Farmanovic çattı. Koçkar anan böyle 97. Koçkar biliyoruz. Экинчи. Anan geliyor iki kişi koyuyordu. Değerli dördüncüsü. %105. Gel kana gelingizler. 4 kişi Koçkarlar. Sakiyev. Kaysar'da 4 kişi Koçkarlar. Başlandı. Sakiyev. Sakiyev. Sakiyev Mirbek. Bur yaptı. Sakiyev Mirbek. Burri. Kliçkası. Sakiyev. Mirbek. 113 yarım. Bakın hafta ayarlattığınız verdi. Doksan beş. Evet 95. Rafat. Bakın Talgat. Zver yaptınız. Zver çıkıyor. Rafat kılıp atıp dağıtırız. Kökü bu. Talgat. Kökü bu. Talgat. Zver. İçke. 128. Roz. Bir metre. 1 metre 1 santimetre. Şöyle Talgat Ağaç'tan Tarnada attı fosforu. Salmalı. 121. %26 salmalı Tarna'dan. Zaman kılıp açıp dağıtırımız. Ondan keyin Mamratov Manevich dağıtırımız. 95 Tarna'dan boyu. Eksteriyel yapılmaz. Açık zaman kılıp çıra attı. Bakır. Çıra. Zaman kılıp açık. 129. 122. Sonra ondan sonra
Мамуратов Каныбек. Андан кийин Низаев Эмил деп турабыз. 96. Жоранын бою. Экстерьер. Мамуратов Каныбек агабыздын жобаты кошкору. Мамуратов Каныбек агабыздын кошкору 97 жарым. Низаев Эмил миллионович. Низаев Эмил агабыздын миллионович. Низаев Эмил салмагы 123 жарым. Даярдансын Сапаралиев Ислам. Исламдан кийин Бокоев Кенжебек агабыздын кошкору даярдансын. Doksan iki жарым. Сапаралиев Ислам. Алдыңыздарда Ислам агабыз Великан Насарбек аттуу кошкору менен. Насарбек ушул, Сапаралиев Ислам. Насарбек аттуу кошкор. Салмагы 122. Черный принцти даярдап туруңуздар. Андан кийин Блейкти даярдап туруп экенбиз Черный принцти. Doksan жети жарым. Черный принц. Великан, бул Насыров, бул Великан. Ислам акебиздин экинчи кочкору Великан азыр таразада. 132 жарым. Великандын салмагы 132 жарым. Метр 2 жарым. Бокоев Кенжебек агабыздын Черный принц аттуу кочкору. Даярдансын Батырбеков Рамис. Черный принцтин салмагы 141. Метр 5. 1 метр 5 сантиметр.
Батырбеков Рамис агабыздын Блейд аттуу кочкору таразада 132 салмагы. Бул Батырбеков Рамис агабыздын Блейд аттуу кочкору. Кийинки
Экинчиси Кара аттуу кой, ушул эле Изаев Бактияр. Агабыздын бою. Каранын салмагы 85. Салмагы. Турсунбаев Автандил даярданып турабыз, көрөңдү даярдап турабыз. Андан кийин Садырбек уулу Белек Кабанды даярдап турабыз. Каранын бою 89. Турсунбаев Автандил. Турсунбаев Автандил. Турсунбаев Автандил. Күрөң аттуу. Ой. Салмагы 84 килограмм. Садырбек уулу Белек даярданыңыз. Seksen sekiz. Садырбек уулу Белек. Садырбек уулу Белек. Кабан аттуу кой. Карасаны көздөй. Белатыры. Салмагы. Садырбек уулу Белек. 93. Tabiri be ya. 93. Жарым. Билибаев Расул даяр турабыз. Кабандын бою. Билибаев Расул даяр турабыз. Эстебесов Кудайберген Расул агабыздан кийин сиз даяр турабыз. 89 Кабандын бою. Калыстар тобунун алдына бир өткөзүп кетиңиз. Фигурасын көрсөтүп кетиңиз. Рахмат. Билибаев Расул. Белая аттуу Кочкор. Кой 78. Билибаев Расул. Бою. Эстебесов Кудайберген даяр турабыз. 86. Белая. Азыр таразада турган Эстебесов Кудайберген. Эстебесов Кудайберген. Кличкасы жок экен. Салмагы 96 жарым. Мамбетов Токтобек даярданып турабыз.
Сантиметр. Төрт тиш екені анықталып отырады, қол шағып қойылым. Таразада Мамбетов Тоқтыбек ағамыздың Қарақой атты қойы. Мамбетов Тоқтыбек. Өмірбеков Арлен даярлап тұрыңыздар. Қарақойдың салмағы 90 жарым. 90 килограмм 500 грамм. Бойынша нетміз, бойынша нетміз. Мамбетов Тоқтыбек, Қарағой, 90 килограмм 500 грамм болды салмағы. Бойы. Өмірбеков Арлен даярланамыз. Өмірбеков Арлен Өмірбеков Арлен қойының салмағы 80 килограмм 500 грамм. Штрелев Нарынбек даярдан тұрыңыз. Altı kısmetlerinde böyle öğrenimde. Altı kısmetlerinde böyle vatır öğrenimde. Şikralik Narınbek ağabeyim. İki yaş adımıza katılan birincisi 80 kilogram. Altın dişkoylardı dayaklap durumuzda Rumat Vasışı var. İzahir Remili kızı var. Koyununa başlatırız. 87 Buyur. İkinci boy. Narınbek ağabeyim ikinci boyunun salmağı 88 yarım 88 kilogram 500 gram. Altı böyle değil. Değer kırmızı. Öyle. Altı böyle değil. Zahir Bögül, Cihbayev Mırza, Nazarbekov, Jamal Gök. Hadi getirin. 87.
120 salınamı. Baktı arkadaşlardan turuz hazır aldığınızlarda Çalattı Köktür, Nurgar Köktür, Köktür Nurgar ağızdır, Çalattı. Başlar salmadı 129 kilogram. Buyurun. Bahtiyar, dayanatınızı yıkıyorum. Kasıttınız. Gösteriyor yantayı. Bahtiyar, Hamza. Yıkıyor yanakların üzeri. Bahtiyarımızda. Böyle bu bahtiyar. Yıkıyor yaptı. Kuşlar adınızlarda. Sanki Ürgük Nişan'ı da yaratırımız. Üzerine salmalı 174 gram 500 gram 174 gram 500 gram. Bakın Üstürbek Nişan'ı da yapıyorsunuz. Adangil Şiroki. Bakalım. Bak. Yağız Şiroki. Boyu. 1 metre 5 santimetre 5 milimetre. Halkınızdır dışarı. Saki Dirbek. Bir iki bakışıyoruz. Saki Dirbek. Bir saat kutuştur. Bayar kursun bazı kastırak. Saki Dirbek. Saki Dirbek. Nisa. 126 kilogram 500 gram. Nisa'nın boyu. Böyle yapalım. Alınızda Bayezakov Murat Aktu ağabeyimizden Şiroki Aktu Başkanı Bayezakov Murat Şiroki'nin salmağı 155 kilogram 157 kilogram
Agayını da tanıdır. Başka meclis agayı. Buyurun. Aldığınızda Hoşköy, Nurlis, Agayı, Bazarkulov, Sıvat Nazanı. Nurlis, salmağı 129. Agayı'nın salmağı 129 kilogram. Bazarkulov, Sıvat, Nazanı. Bir metre, 1 santimetre. Bazarkulov, Sıvat, Zaga, Kanatlı. Başkanımdan. Yazanızlar Gaybet Aferbol, tanımadan. Sandın salmağı 162 kilogram 500 gram. Sandın boyu 1 metre 3 santimetre 5 milimetre. Gaybet Aferbol. Gaybet Aferbol. Kırmızı. Değerli turuncular, Kadırklı, Barak. Kadırklı, Barak. Kadırklı, Barak. Andan Kıdalıyım, aman, Tayfun'da da turuncular. Yüz 5. Boyu 88 yarım boyu. Kıdalıyı tamam. Tayfun bu avukatınız. Kıdalıyı tamam. Tayfun attı dostum. Kıdalıyı. Kıdalıyı tamam. Tayfun. Tamam. 125 kilogram.
kılıf, açık, şokolatlı dağıdınız, şokolatın atman sonra. Olsun üç. Roman kılıf, açık, şokolat. Roman kılıf, açık. Aldıda şokolat. Şokolat çıkar. Ama 177 kilogram. Şokolatın salmağı 177 yıl oturup. Helal. 181. Hayır taktırdınız mı? Kontrol 257 işte. Olsa vermez mi? 181 kilogram. Bir gün bakın. Bir metre, bir santimetre. İsmail, Atak Mirza'nın çöre attığı fotoğrafını alçalıp yapma. Bir ikisi çöre attığı fotoğraf. Düşeki Zonak. Düşeki Zonak. Öz attığı fotoğrafı bir de bayf Rasul Değer'den öldüremedi. Düşeki Zonak attığı boş attığı. Bir kilogram. Bir kilogram. Buyur. Dersin açtasın. Dilibav Rasul. Dilibav Rasul. Albümü sattığı fosfor. Amarasa. Anı. Atarak gülerden kırmızı. Amarasa. Anıvik. Amara. Sattırdı. Nerede kırmızı? Albümü üstünü. Kalmalı 143 kilogram, 500 gram. Son 6 kilogram. 8 kilogram. 8. Mamrata. Anvik. Sonra yaptığı noktaları. Saparali, İslam. Sonra hastalar müdayetten sıkıntısından sonra geçmiş bekliyor.
килограмм. Видите? Сахарали İslam Allah'ın Nasarı kattı gösteri. Bu men tartışmayın. Abone 155 kilogram 5 gram. Na görüyorsun kamera nerede? Na bu sırtı. 1 metre. Rolma. Aytmatov. Asılbek. Aytmatov Asılbek. Çora attı koçkor. Değerdansın Niyazbekov Bakay. Ягварды даярдап турсун. Черный токач. Айтматов Асылбек. Чора attı koçkorдун салмагы 130 килограмм 500 грамм. Заряжайте тоже, да? 99 boyu. Niyazbekov Bakay. Ягор attı koçkor. Değerdansın Sagaziyev Timur. Niyazbekov Bakay. Salmak 138 kilogram 500 gram. Sen atayın salı olsun lan. Sagaziyev Timur dayar turunuz. Birinci atqa mümkün. Tamam faiz. Bir metre 3 santimetre. Aytkan ben. Aytkan. Ben birinci aytkan ben. Abi de iki çekme böyle. İşte kovuydu. Abi de iki Bir metre 3 santimetre. Ha. Tek de gol oldu. Tarafında oku. Hakikaten gol. Metre kokma. Duruyor. Taknadı. Sırgabekov Dövlet Tarnada Talant Dage Graf'ta dayardаңыз. ...136 kilogram. Bir jet.
жети ташты. Бир жети. 1 метр. 6 сантиметр көрүндү. Граф, келиңиздер. Граф. Талант аке. Айтылуу граф. Саякатчы граф. Графтын салмагы 131 килограмм 500 грамм. Даярдансын Айтыкулов Зухрат гигант. Талантыга фамилияңызды айтып коңуз. Шамилбек уулу. Bir metr. Şuraftın boyu. Айтыкулов Зухрат гигант аттуу кочкор. 22-23 kulak. Даярдансын Садырбеков Нияз Чимкент. Айтыкулов Зухрат 148 гиганттын салмагы. Doksan sekiz. Садырбеков Нияз Чимкент аттуу кочкор. Келдибек дейт бул тарапта кочкордун аты жазылыптыр. Даярданыңыздар. Чимкенттин салмагы 141 килограмм 500 грамм. Садырбеков Нияз. Чимкент. Садырбеков Нияз алдыңыздар. Bir metre 2 santimetre. Geldik. Evet ya. Koçkorun adı da Kılıçkaz'da yazılıptır bu tarafta. Geldibek var mı ya şuna katışıyoruz? Kalmatov Ulan. Kalmatov Ulan. Arraşan attı koçkor. Kalmatov Ulan. Arraşan attı koçkorun salmağı 151 kilogram. Sen orada maç yapıyorsun. Sağ ol, işte, bilin. Bak, şu falan bir. Şöyle mi? Tosun boyu. Rüstembekov Azamat Buk. Rüstembekov Azamat Buk. Kara 68 falan. Buk. ...153 kilogram salmağı.
Bir metr. Keyinkiler çekezine basıp geliyorlar. Baktan familiyaları sırap, atını sırap falan bu tarafka tolturuyoruz. Geliyorlar bu tarafka. Atı Jokin salmağı 140 kilogram 500 gram. Bir metr. Bir metr. Ömürzak. Qo'chqorning klichkasi bormi? Ya. Admiralдың balası deydi. 127 kilogram 500 gram. Doksan dokuz. İsayev Suran Ağaoğuz'dan Qo'chqori salmağı 147. İsayev Suran Ağaoğuz'dan Qo'chqorining salmağı 147. Doksan dokuz. Oldu o değil mi? Jiytiq çıkargança 10 minut vaqt beringizler, ondan so'ng saylov azami boshlanadi, qilay bersin. Koyun bahsediyorsun. Anca değil. Çetlesin o kutu. Karaca 3. içinde bozsun. Kaysı koç kordun? Bozke. Ama sana milyonun bir tuğanı. Sana 5.000 dolar. boşuna bakalım. Niye satıldı mı? Çok. Aksiyon. Kıyıp kalmış hocam. Yok, bağısını açmayın, bağısını. 5. Sonuna çok kaçıyor. Siz öte ay kaçkılar. Ulan Mulağ'dan kaçkan da ay. Bir ay durdu. Bir ay durdu Qo'chqor'un arasında. Telefonu kalmanız yapıyordu oğlum. Telefonu kalmanız takla sordunuz. Koydum boyu 96. Tart boyu sen al. Anam nereden gördün bunu?
Men emes ama 60 деген 60 öz алган просто мен машинага салып бердим да. Кайсы келиңиздер, сыйлуу аземен баштайлы. Кыргызское общественное объединение овцеводов. Первая Таласская областная выставка курдючных овец межсоциального направления. Диплом за занятие 3-го места в номинации «Экстерьер» среди ярок межсоциального направления награждается кличка .фермер Кокумов Талгат. Колчагар бассын, урматтуу меймандар. 3-чү орун. Ишқа қарабай тұрғаныздар. Мен бұл медаль тағылып тұрған, көбік қарап тұрған қатысушыларға бір қол шағып қойыңыздар, құтты болсын. Мен етігіздер зор. Сакеев Нұрбек 3-чү орын. Тапшырып қол 3-чү орын Қолобай кезімен Живая масса номинациясында жеңүүчү болгонсуз. Келиңиз. Сакеев Нурбек, Колобайга диплом. Алып келели. Карагаш, Черный принц, Босс Блейдти. Урматтуу катышуучулар, урматтуу коноктор, азыр зрительский симпатия номинациясына 4 кой кочкорлор ат салышып отурат. Карагаш, Черный принц, Босс Блейд. Бул Черный принц. Арзыса колду чаап туралы, урматтуу агалар. Себептен аз эл сүймөнчүлүгү деген номинацияны тапшырабыз. Алдыңыздарда Черный принц аттуу кочкор. Карагашты, Боссты, анан Блейдти кошо алып келсеңиздер бул тарапка. Урматтуу бир туугандар, бул азыр эл сүймөнчүгү деген билесиздер өзүңүздөр. Зрительский симпатия дейт, көзгө